बेबायदि थासारिया मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव 5 बोसोर सरकार दैदेननाय समावहाय बेबायदि मोनसेबो थासारि जों नुनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै लोगो लोगोनो जों बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसे आरोबाव लाबोफिननाय जाबाय भिडिअखौ मेन टपिकआव थांनायनि सिगां बम बेरनायनिनो माखासे बाथ्रा बिथां प्रकाश नार्जारिया गावनि फेसबुक पेजआव 2-3 मिनिटसोनि 1 मिनिटसोनिब्लाबो बिथाङा ससेब्लाबो भिडिअ खालामनानै हगारदों। हगारनायखौ आं गाज्रि मोनाखै। बिथांनि माखासे बम बेरनाय बा बम बेरनानै गोजौआव थार जनाय बा बबेबा लामाया बायनानै थुख्रा थुख्रि जानाय बियो इउज जायासै बेफोरखौ खोन्थादों मोजां मोनदों। अन्थाइफ्रा नैबे पिलारफोरा नै बिदि बायदों मोजां मोनदों आं बेस्ट मोजां मोनदों। नाथाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों जोंना थिफुदला प्रकाश नार्जारिया इउटिउबारा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों मानगोनां प्रमद बर' सार थानाय समाव बेफोरबायदि थासारि जायाखैमोन। नंगौ प्रकाश नार्जारि नोंथाङा बुंनाया थिगानो नाथायबा नोंथांनि प्रमद बर' सरकार थानाय समाव मा हिसाबाव साबेसे मानसि गावथारखो बे समावथ' पिस एकर्डआ जाबायमोन गोजोन गोरोबथाया जाबायमोन मानो गावखो आरो सोरनि फेन्दाखौ गावफ्लंदोंमोन नोंथांमोननि सरकार थानाय समाव नंगौना नङा UPPL सरकार थानाय समाव मानगोनां प्रमद बर' सार थानाय समाव आं बेखौसो एसे मोनथिनो लुबैदों प्रकाश नार्जारि। थ' जेखियानो जाया मानो आं बेखिनियाव बाथ्राखौ बे ससेखौल'सो बुंनो लुबैदों। BPF सरकार फैनाय लगे लगेनो जे खोथाखौनो बेलेग सेन्सआव लांनो नाजानो नाङा प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना जेनबाय खुंथायाव फैनो हायासै नोंथांमोना बेखौ मानिनानै लाब्रा गनायनानै ला दासिमबो नोंसोरो मा गनायना लानो गोसो गैया नामा ना BPFआ माबा माबि उल्टां फाल्टां खालामनासो देरहादों होननो लुबैदों नागिरदों नामा नोंथांमोना थांनाय बोरावबो थांनाय पिस एकर्ड जानाय समावबो BTC इलेक्सन गेलेनाय समाव नोंथांमोना 12थाल'नो 11 जनल'नो 12 जनल'नो देरहादों बिनि बारा देरहायाखै। BPFआ हाइस्ट देरहादों 17ता देरहादों मोनथिबाय 17 जन केन्डिडेट देरहादों नोंसोरनि समाव बै समाव पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो UPPLआ नोंनि मानगोनां डायनामिक लिडारनि दैदेनगिरिफोर फिसा फिसौ बाथा बुथा फिसा फिसौफ्रा अनलि 11 जनल' देरहाबोनोल' हादों बेखौ मिन्थिखानानै ला। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बे टपिकनि सायाव। थ' BPFनि दैदेनगिरि थांनाय मोनायाव जिहेतु बम बेरनाय बिनि सायाव माखासे खेंफोरथि होदों प्रकाश नार्जारिनिखौ जोबथारनायाव होनो थांगासिनो दङ आं। राति प्राय 12:30 एथामान बजात जिथु रेल ट्रेकत सिङिमारित এটা বিস্ফোরণ হল এই বিস্ফোরণ ঘটনাটো আমি প্রথমেই নিন্দা কৰিছো আৰু গৰিহণা যোগ্য আমাৰ দলীয়ভাৱে আমি এইটো গৰিহণা দিছো প্ৰথমে আৰু যিটো বোমা বিস্ফোৰণ ঘটালে এই কঠোৱা ব্যক্তিসকলক আবার প্রশাসনের পৰা পুলিশ প্রশাসনের পৰা বা অসম সরকারের পৰা শীঘ্রই তদন্ত করে ইয়ার উচিত ব্যবস্থা লবার কারণে আমি দাবি জানাইছো আৰু আশা রাখিছো খুব কম সময়ের ভিতরতে ইয়ার জড়িত থকা বা কোনে ইয়ার লগত জড়িত আছে এটো চিনাক্ত হব আৰু ইয়ার উচিত শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চয় কৰিব বুলি আমি আশা রাখিছো। এইটো BTC বৰ্তমান শান্তিৰ মাজতে এনেকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি ক'ব আপোনালোকে চৰকাৰত আছে তো কোন গ্ৰুপে এই কাণ্ডটো কৰিলে ইয়াৰ কোনে দায়িত্ব আছে এই বিস্ফোৰণৰ লগত কোনে জড়িত আছে এতিয়ালে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু যিটো ৰেল ট্ৰেকত আমাৰ
বহুতো যাত্ৰী জীৱন বা যাত্ৰীসকলৰ জীৱন নিৰাপত্তাৰ কথা থাকে, তাত তেনেকুৱা বিস্ফোৰণ কথাটো উচিত হোৱা নাই। যিয়ে নহওক, এই ঘটনাৰ লগত নিশ্চয় কিবা এটা উদ্দেশ্য থাকিব। এই উদ্দেশ্যখিনিক যাতে আমি উচিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থাটো লওক, সেইটো আমি বাৰে বাৰে দাবী জনাম। BTR মানে অশান্ত কৰাৰ কিবা চক্ৰান্ত হ'ব পাৰে নেকি? এইটো অকল BTC বুলি নহয়, গোটেই অসমতেই ইয়াৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা বুলি আমি ভাবোঁ। জাগাখন কোকৰাঝাৰ হ'ব পাৰে বা চালাকাটি হ'ব পাৰে, অকল ইয়াৰ ইম্পেক্টটো BTCত নপৰে, এইটো গোটেই অসমৰেই এটা মানে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় যিসকল বিস্ফোৰণ ঘটাইছে তেওঁলোকে এই উদ্দেশ্যত কৰিছে বুলি আমি ভাবোঁ। ইয়াৰ কাৰণে উচিত ব্যৱস্থাটো খুব সময়ৰ ভিতৰত আমি আশা বা ৰাইজে আশা কৰা নিচিনা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি বাৰে বাৰে দাবী কৰিম।